Yeah, for today's video, mamahaw. Good morning sa inyong tanan. Mao na imong kanon, no? Mahaw. Nani pud tingay among kan ba kalibang niyo. Nani kulot po. Mahaw, parisan og karninas. Labing balaan og dalaygon kamahanan ka nga Dios, takna sa kabatagon. Salamat sa grasya in nakaroon sa mga tabangan. Salamat Lord kay mga tagdugang kabaskog kalikon sa paglawas samtang amo kining pagkakanon kini. Salamat. Amen. Og amen. Ang baho pala. Oh, naon ta? Wala. Gamay na lang na. Black rice ato ang kanon no. Karon pa mi kaon og ginani. Oh. Ila ra gining mutabang og ani kay maka. Kayon de ay. Lang ay. Isa may namos? Namos ne? Le? Tiburon ka na. Ha? Ito ha? Nami ay. Anyang isa? Ginalag ko anti. Cellphone. Lama. Sumpon kaya? Ayun talo mo ka. Muna kaning pagkaon nga tambal sa diabetes. Bilan? Chicken pring mais. Ulan. Wala, bulan pa. Ha? Ayan,